time coming, but I know a change gonna come. Yes, it will. What up, you my best beautiful people. How you guys doing? Another day, another beautiful day. Yes, it is. Because of you guys, waxaa soo dirtiin I'm gonna react laakiin dadkiina oo maaragtay hebel iska soo dhaay war hebel ani waxaan ku react gareeyay waxaa rabtid linkiga ama heesta rabtid magaceedo soo dirso hebel kun hebel ay jirto awogis hebel la dhaha ilaa uu naxariisto hebel ka rabtid linkiga soo dir ama heesta ka rabtid. But anyway guys, I got another thing. Qofba wuxuu ii soo diray maanta another brand new song. This is the first time I'm gonna watch this song. Yes, it calls Kiin Jaamac Yare. Heestu waxaa la dhahaa Bismillah. Musqul ma u baahna musqul musqusha markuu lagu jiro la dhahaa. Anyway guys, heestu waxaa la dhahaa magaceeda It's a brand new song, official music video. So anyway guys, are you ready? Let's get it rolling. Alright. Papa. Where? I like it والله العظيم. واه عيل غوا على تكل استعب عايبه يجوك باي باشا عيل غوا عذاب تكل. It's like he said inta daawanay one of the half kan inta yara ka arkada one of the best like video samaysto waa kan kii sameeyay adeer waa diyaarsan tahay kal ilaaba ugu hagar baxday video. Kiin Jaamac, I just like your style about you. I don't know why you are very fit. I don't know dad qaar waxay dhahan Kiin waa gaabanta Kiin waa dheerta baaronke the way you look perfect. I like it. Kal ilaaba baayo. Let's get it on guys. Well, everything is so classic, baby. Tala wa mesha dhan. Adun. See the way she's standing, you know, even she's very good. alaabta indhaha macnaheeda ma taqaanaan ma idin sheega alaabta indhaha meesha la marsado inshallah waa idin soo sheegaa next video alaabta indhaha korka la gashta is perfect. Let's get it on guys. She makes me smile. Oh!
ayaya baba wallahi billah ninki ku diido doqon waay Baba. Actually, the songs actually. Madam Latino, Madam Perfectiano. I don't know which language is that, but I will call it Perfectiano. It's so perfect actually. The way it will be sent, the way, the style, the hair, the eyelash, the hostile, everything is so perfect. One of the best weird kraken. Video gun. It's actually class. Very nice. But anyway guys, I'm gonna give Kiin Jaamac. You see, I can see you baby. It's right here. You see right there. Kiin Jaamac. Talk to me face to face. I'm gonna review my eyeglass. Can you see me baby? The song I'm telling you is one of the best. I'm gonna give you 10 over 10. The video 10 over 10. Aku sorry. Miraha waxa sanin ba fahamsan laakiin 9 over 10 iska see. See you the next episode guys. If you don't forget right here, I'm gonna eat your freaking fry. You got me?